clear tu te chibai leve kule tun chum kan video chuanin Mizoram chung le pon surka Hnaruak sang dil theite kan en ho le don ani ahma saberin SSC Police Constable Hnaruak enila post ruak zathi sangsari sanga somruk le panga ani a mi pale mei chata na dil thei don ani mi patan post sangli zali le paria taruaka mi pa ex serviceman bi ka zani somriat panga mi pa ex serviceman commando bi ka zathum somsari le paruk mei chatan post sangni zali somkwale paruk arwakani lohi pe level 3 singni sangkha jasari tanga singruk sangkwale zain kar anianga qualification a hian class 12 pass sintana dil thei don ani tin mi patan bik driving license nei ngaya car emo two wheeler driving license khanei angai don ani age limit a hian kumsom pariat tang som hi le panga in kar tan dil thei nia SSC keni tribal tan kumnga ngai na thiam na oma kumsom thum thleng tan dil thei don ani incentive marks NCC certificate holder tan awmte dona C certificate holder tan mark nga B certificate tan mark thum A certificate tan mark ni anbel thei dona ni additional mark degree holder bikin graduate tan degree holder kami kan graduate khan kan ti thada na zirin mark kha awmte dona ni distinction pass tan mark nga first division pass tan mark li second division pass tan mark thum tin pass thum shim tan mark ni dangkha anbel thei don ani scheme of examination en leila CBE computer based examination online exam kha masabera nei turanianga physical endurance and measurement test PE and MT kan nei lenga medical test te document verification kha atopera om don ani CBE computer based examination han en leila MCQ type multiple choice question vek kha ani don ani tin question pakhat kan ti diklawa khan 0.25 mark negative mark kha an kat zel don ani syllabus an enila part A GK and current affairs 50 question 50 marks part B reasoning 25 question 25 marks part C numerical ability 15 question 15 marks part D computer knowledge 10 question 10 marks ti chuanin total 100 question 100 marks apu don ani physical endurance and measurement test PE and MT hian mi patan big and masaila kumsom thum chintan race tlana 1600 meter khanin 6 minutes anianga long jump 14 feet high jump 3.9 feet ti thei angai don ani kumsom thum le somlin kartan a race tlan bi ga khan 1.6 km 7 minutes chunga thlen turanianga long jump 13 feet high jump 3.6 feet angai don ani tin kumsom li chunglam tan race a khanin 8 minutes athen tur ania long jump 12 feet high jump 3.3 feet ti thei angai don ani height 170 cm general tan anianga keni ST tan ngai na thiam na awma 165 cm chu 5.4 feet vel tal khani thei angai don ani chest omlen zonga hian 81 cm expansion a khan 85 cm ti thei angaya ST tan 76 cm tin expansion om ti lena khan 80 cm ti thei angai don ani mei chetan en leila kumsom thum chin tan race 1600 meter khan 8 minutes atlan thlen turani dona long jama 10 feet high jama 3 feet kumsom thum atanga somlin kara race 1600 meter khan 9 minutes chunga thlen turani a long jump 9 feet high jama 2.9 feet kumsomli chunglam tan race 1600 meter minute som chunga thlen turani a long jump 8 feet high jump 2.6 feet ti thei angai don ani san lam height a hianin 157 cm general tan anianga 155 cm ST tan chu 5 feet mei chatan feet nga tal khani thei angai don ani chest omlen zong kha chu mei chatan angai kherlawani apply dan tur SSC website ssc.gov.in atangin online in form fill up turani a form fill up dan video endu tan video description a hian kan lo chekanga en theina link video link kha omani kan lo click ang kan lo endon nia application fee chengsa general tan anianga kaini STSC tan khami apply man kha application fee kha omdon lovani last day chu October ni somni le pakhat thlengani ang tin CBE online exam kha December kumin December a emo nakum January sahni somni le paruka khan beisei ani ahun tak chu fix alani lawani tin exam center hi aizola kan nei don bokani
SSC Police Constable exam inbuatsaihna tur study materials te question hlui solve kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo visit thin don nia website ta hianin zirtur tam tak kada lu thina chuta chuan kan mamo zong te mani chuan kan lo enanga kan lo download thin don nia panhina chuanin Directorate of Forensic Science Laboratory Aizawl Mizoram nuai Hnaruak enila driver ahnet post pathum aruaka lobby hi pay level 2 sing kha sang kwa zakwa tanga singli sangli le zali inkar ani donani kumbithlia kumsom pariat tanga somthum panga inkar ta na dil thenga STSC tan kumnga ngai na thiamna awmte kumsomli thleng tan dil thei ani donani thiamna ngai te class 8 pass chin driving license LMV non transport emo medium or heavy motor vehicle license emo tin bus katiang chi driving license nei ta na dil thei donani driving skill test pass to ani turania in Mizo Trong Middle School standard chintal thiam angai bokani dilna form hi Forensic Science Laboratory website forensic.mizoram.gov.in atangin online in download thei a video description a hianin online download link kha kada ani Forensic Science Laboratory office Aizawl atangin form hi lak chuat thei ani bokani dilna form hi October ni som ni thleng FSL chu Forensic Science Laboratory office mineko khatla thelu thei a hemi rual hian application fee pe khal turani application fee hi STSC tan zale somnga anianga general tan chuan cheng zahni ani donani admit card lamhun le atul dang te chu FSL website forensicsmizoram.gov.in le FSL notice board te tharlam ani donani kan lo ngai chang don nia nalak dan tura hian driving skill test written test te personal interview dona written exam syllabus han en thuakila paper 1 le 2 dona paper 1 a hian mark zahni pu ani dona paper 1 a hian part A GK 100 marks general English 50 marks anianga part B a hian essay 30 marks English comprehension 23 marks ani dona ni paper 2 a hian mark zahni full mark ani lenga simple arithmetic 100 mark general intelligence and reasoning 100 marks ti chuanin avai in written exam hianin mark zali apu dona ni syllabus kim changchu advertisement PDF a kan lo en chiang don nia download link chu video description a hian a omani driver exam inbuatsaihna tu study materials question hlui solve kan mamoni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo tlo thin don nia ka website a hian zirtur tharlam tin question hlui te po karon update thin bokani kan mamoni chuan kan lo en don nia video masa kan lo ti chhuat to khan GAD General Administration Department Mizoram House Silchar Hnoya Khan driver post pahni Hnaruaka kha kan lo soi to wa tuna po hianin ala dil thei rengani last day chu October ni som ani donani deal du te chuan kan lo ngai ven bok don nia pathumna chuanin LAD Department Hnoya Hnaruak Group D post panga Hnaruaka PE ala nget lawang chi kha ani donani Group D kan ti hian then kha chuan kan re thiam lo thina Group D hi enge an tho kan ti thina ni Group D kan ti hi 4th grade pion kan tiang chi khani maya hlo hi sin kha sang kha zakwale somkwa ala nget lo chi ni wang khanin sin kha sang kha zakwale somkwa thlatin an hlo phot donani a nge huna pay level 1 chu sin kha sang sari zali tanga singthum sangre le zarquin kar an hlo donani class 8 pass chin Mizo Trong Middle School standard chin thiam tan adil thei donani kumbithlia hianin kumsom pariat atanga somthum le panga inkar tan dil thei nia keni tribal STSC tan kumsomli thlengai na thiamna awm thei donani dilna form hi Directorate of LAD Establishment Branch mineko khatla Aizawl lak chhuat thei ania tin LAD website lad.mizoram.gov.in atang puin online in form hi a download thei don bokani form thelo hun chung hi September ni somthum thleng anianga nalak dan tura hian personal interview mangalak turani dona exam hun le mun tu te chu department website lama khan anon tar lang le dona kan lo ngai ven thau don nia tu hnaya group D Hnaruak dang dil theite video masa a kan lo ti chhuat to te khan en le thuakila pakhatna chuanin Mizoram Home Guard and Civil Defense Department maya 4th grade panga ahnetin an la dona last day chu October ni som le pasari thlengani dona ni tuna po hian ala dil theya chu wang chuan kan ro remind le ni Panhina chuan Education and Human Resource Development Middle Section Lai Autonomous District Council Hnuai Khan Group D ahnetin post pahni Hnaruak boka last day chu tun thla September ni somni le pakwa thlengani donani Women and Child Development Hnuai
Group D PE post paruk arwak boka last day chu September ni somni le paruk ani khang te kha ala deal thei tinani chu kan lo ngai vendon nia ato pera hian PHE department Hnaruak han ti la post graduation ani zok chu post somthum le pakwa nalak na tur post graduation ni me ka hi en ho ila Saitual Watson Division waya EE post pakhat SDO post pakhat account officer post pakhat head assistant post pakhat AO post pakhat JE pathum UDC pakhat LDC pahni group D paruk avain post som le pasari arwaka Khozol maintenance subdivision waya hian SDO pakhat JE pahni UDC pakhat LDC pakhat electrician pakhat plumber pakhat assistant mechanic pakhat group D pahni avain post som arwaka Bungtlang South Watson Subdivision waya hian SDO pakhat J pathum UDC pakhat LDC pakhat electrician pakhat plumber pakhat assistant mechanic pakhat welder pakhat group D pahni avain post somle pahni arwakani tuna kanan soitak tekha post graduation na create limek file kal limek ani a official taka nalang na tur advertisement hiti chu alani lavani zona atam thina wangin video akaron siam ani a PHE department Saitual Bungtlang South le Khozol tea nalak na tur hi finance department in approval anei zo nuwa nalak dan tur official advertisement aron ti chuang le don chawani chu wangin official advertisement ti chu ani huna video kimchang kanon siam le don nia